Minggo ning pamaylasan ning Ginoo. Pakiabet talaking banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki. Elizabeth Henson, Edeline Gozon, Peter Henson. Para king personal na kayadwanan ng Edgardo and Beth Palo, Lynette Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Debbie Razon, Remedios Razon, Pristine Kalina. Para king malagwang kapaldanan ng Atoy Bustos, Jason Mitchell Mariano, Maylin Magtoto Anunciacion, Sister Melissa Arquiano, Leo Ferrazon, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Rayonico Salvador, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para kingalangangang kapainawaning kaladwada ring makatuki, Macaria Castro, Lilia Castro, Reynaldo Carbunco, Ernesto Carbunco, Marcelino Carbunco, Marjorie Dizon, Emiliano Malonzo, Remedios Villarin, Fermina Cadilong, Lolita Bagares, First Death Anniversary, Teresita Gopez, Federico Macalino, Araceli C. Macalino, Joel G. Clemente, Joshua Gabriel Makasait, Ismerna Perez, Manolita Pasyon, Romeo and Rodinel Lagman, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Rico S. Kalilong, Mara Kalilong, Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tatamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Pakiabe tala naman po king karelang kapasalamatan king karelang Kebaytan, Raquel C. Castro, Julita Castro, Andy and Raquel Castro and family. Lalakad tamo po at makiabing ikanta, ing dalit na pamuklat.
Kilagyoning pa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ko ang timurin. Kapatad, kaya katamong pamaglakbay kimbiye, kagum din kaya katang palaspas. Tatanggapan tayong Kristo, muking kapayapan, nunekeng tula at kapasalamatan. Pamaglakbay ta kimbiye, parati talang daralan, din kaya katang palaspas. Simbolo na ni kaya katang pamananggap kin Diyos. At karing panahon mi kasalata mo, si Chantal at Painggulutan, din kaya katang pamagkulang. Hitangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli ni tay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ang Diyos ang may payang tutu, pakaluluan ng tamot, kim pangapataw, daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Manalangin tamo, ibuklat taya, ning kaya tamong paraminggo, ning kabanalan, ning Semana Santa. Panalangin tamo, ning kaya tamong malalam na intensyon, ning kaya tamong buringi pangadi, karing puso tamo, sambit lang tayo kay Ginoo. O Diyos, sa ikpami, Jesus ay anak mong pepakit mo kaya kami, King dalan painturo, King tagumpe, iyang dalan ning malugod, apaman yuyu, ating kasuyuan, kusang lug, sakripisyo, King tapat, at alang pamag-alinlangan na lugod. Ibiye mo kaya kami ing pamisip at panlalawin ng Yesus, ban mabiyasa keng sumuyong kaya abeno, at lugod at manayang kapalit, kapamlataan na niti, maging matagumpe kay sana, kaya bena, iya ginumi, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing liturhiyo ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Tiro na ako ning Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabihan, ban apasik nangan kula ring mibabayatnan. Diri na akong sikanan balang abak, ban pakiramdaman itang ituruna ka na ako. Diri na akong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban o ginulot kaya. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat ka na ako. Ekula inambanganan, inyang inumis dako. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluranda ing lupa ko. Dapot ing insultura, na ako anano balang. Uling ing Ginong Diyos, yaing kanakong babye kasaupan. Sinignangan ko ing lub kong, ban api batakula. Balo ko, king eko milako, dangalan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ding sablang menakit ka ko, kalyanda ko. Pipiling-piling doreng buntok da at pituya-tuyara ko. Ngarang sinabi, inginu yang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran na kapin, bakit naka sasagipan? Padurot ng dako ring aso, kukubanda ko ring marok at tao. Gamat ko, bisbus dala, pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang. Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. E kasana lalawat ka na ko, o Ginoo, datang na kang agad, o talaw pagliglas ko. Isalita ke ing lagyo mo, karing kakong kapatad, at ika ing kakong puryan, king karelang kapulungan. Ikaw makitakot king Ginoo, puryan ye. Ikaw sablang lahi ng Hakob, parangalan ye. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at tsukeya ing panga Diyos, makanyan man napinilit ing mikipante king Diyos. Bagkus, linubas ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangi siya karing tao, at kingwane ing aske ning metong aalipan. At king pakiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at mengging mapamintuyo, angga king kamatayan. Anggaman king kamatayan king krus. Uli na nito, ing Diyos naman, pepaygit ning ngening emunano, at dininaning lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inya, king lagyo ng Jesus, sukat lang siklod ding sabla, ding karing king banwo, ding keti king yato, ding king lalam ning yato, at ding sablang sukat ng ipasya, king Hesu Kristo, yo ing Ginoo, king ikilagaya na ning Diyos igpa, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita.
Aklamasyon bayo ebanghelyo. Kapurian kaya ka Ginong Heso Kristo, ari ning alang kupas aligaya. I Kristo migpakumbabayang maygit karing sabla at meging mapamintuya ang king kamatayan. Ang gaman king kamatayan king krus. Ulinita ing Diyos naman te paygit ning emonano at dinina ning lagyong mimigit karing sablang lagyo. Kapurian kaya ka, Ginong Heso Kristo, ari ning alangang kupas aligaya. Ing pamaylasa ning Ginoo agpang king ebanghelyo ng San Lucas. Ligaya kaya o Ginoo. Inyong linis ng oras. Biinokuluya ang Jesus. King lugal na, king lamesa, kambering apostol, nga nakarela, Malambat ko ng pagnasan, inga kayabe da kayong mangan, kingapunan, nimpa maglagpus, bayo dumalan, ing kasakitan. Sabihan ko kay kayo kapilan man, na ako pasibayong mangan kaniti, hanggang lubos matupad ing kayarian ni Diyos. kinuaning kopa, at kibat ng meka, pasalamat kin Diyos, binyene, karela, nga na, Tanggapan niya iti at pisuluan-suluan, iyang anakong inuman. Sabihan ko kay kayo, king malambat ngeni, na ako minum kaniting katas na ding ubas, ang king datang na ing kayariana ning Diyos. at kinuaning tinape, at kibat ng meka, pasalamat kin Diyos, pemiraso ng tinape, at binyene, karela, nga na, Iti ing katawan ko, ing kailangan para kay kayo. Daptan nyo iti king kapigaganakan kanako. makanyan mo naman, kibat na ningapunan, binyening kopa, at sinabi na, Ing kopang iti ing bayong kasunduan, ang makatatag king kapaminatanan ning daya, adumagos para kay kayo. Dapot kasulo ko keti ing magtaksil ka na ako. Uling Mateya ing anak ning tao, hanggang king biryaning Diyos, dapot makalunos na itang taong magtaksil ka na ako. at mikukutnanan la, nung nino kaya karela, ing gawang kataksilan kang Jesus. Linto, ing metong apisasabyan, karing alagad, nung nino karela, ing marangal dili. Sinabi ng Jesus karela, Dingari keti king yato pag ginula king karelang sasakupan. Ating makikayo pa yan, may yaos lang kakaluguran na rin tao. Dapat, makanyan dapat kay kayo, king kabilyan nyo. Nune, pag-aralan nyo kay kayo, sukat yung maging antimo nung pekay nakdili kay kayo. At king pamuntok, antimurin king kay kayong talasuyo. Nino man ing lalong marangal, ing makalukulok king lamesa, o ing susuyo kaya. Siyempre, itang makalukulok, dapat at yu king libutad, ing balang metong at alasuyo. May natili kayo at manatili kayo kaya beko, karing sablang kapag subukan, at elanan ko. Nung mga nano kong dininan katuliran, sumakop, ningigpa ko, makanyan mo naman inggawan kong kasunduan kay kayo. Mangan kayo at minom kayong kayabe ko, ngayon king kayariyan ko, at lukulok kayo king trono na ning ukuman ang labing adwa tribo ng Israel. Simon, Simon, makiramdam ka.
inawad ng Satanas, at ipaintulot kung ikayong sablang subuka na kayo, antimonong makananong, ing ortelano, sinenyasane, ing sepo na nimpale. Dapat panenayan kong penalangin, ing kapilan man eko lubos milako king kekang kasalpantayanan. At kabut mibalik kay lub kanako, pasiknangan muku king kekang ringkekang kapatad. May kibat ya i Pedro. Ginoo, makasadyara kang damayan, king sukulan at king kamatayan. Nga ng Jesus, Pedro, tandanan mo iti, bayu yatulaw, king Tacho, king Aldo iti, makatatlo mo na akong ikwang lingad. kanita, kitang ng Jesus karela, Inyang tinubod na kayong alang pitaka, supot o sandalyas, kaya kayo mo naman, ngarang may kibat, dapat ngeni, nga ng Jesus karela, nung ating kayong pitaka o supot a dalayo, ing ninumang alang espada, kailangan niyang pisaliye at ing balabalya king sarili king met para king metong at saling metong. Uning sabyan ko iti kaya kayo, sukat matupad kayo king sablang kasulatan. Mibilang kayo king karing kriminal, uling misulat tungkol kanako matupad na. ngararing alagad, Gino, ore na kaduang espada. nga ng may kibat, Managyo na lang. mekoya king syudad ni Jesus, at mintayo king bundok ding olibo. Antimo ing meging kaugalyana, at tinukila ring alagad na. Karasda ka rin, nga nakarela, Manalangin kayo, bane kayo manabo king tukso. di nayo yung bagya karela, sini Claudia at may nalangin. Nga na, Igpa, nung kailangan malyaring idayume kako iting kopo. Makanyan man aliwa ing kaburian ko, nuning kaburian mo ing matupad. pe bakit ya kang Jesus, ing metong ngayangel ay iba't banwa, at pe pasik na nga nelu. Uli na ning mabayat apanamdam na, layo lang may nalangin tayong team. Tutulo ing pawas na, kami nga ring dayang papatak king gabon. Kay ba't nang may nalangin, tinikdoya at belika na la ring alagad na. Disna na lang matudtud, uli na ning maraguldang kalungkutan. Nga nakarela, Bakit natutod kayo? Ibangon kayo. At manalangin bang kayo manabo king tukso. magsalitaya pa Jesus, inyang dintang la ring dakalataw. Panimuna na la, ning taong milagwan Judas, ing metong karing labing adwa. Lepitane Jesus, baneng uman. Dapot, sinabi ng Jesus, Judas, ipanganyaya may wari ing anak ning tao, king kapamilatan ng metong auma, inyang ikit daring alagad, akayabe ng Jesus ing milyari. Sinabi ra, Gino, manabakan minala. at tebak ne ning metong karela, ing ipos na ning pekapon ding pari. At tigpas ne ing balugbog ng wanan. Dapot, sinabi ng Jesus, gusto na. tikila ne ing balugbog na ning ipos, at pepakayap ne. Kanito, sinabi ng Jesus, karing pamuntok daring pari, at pamuntok daring gwardya na ning templo, at karing makatwa na ning balen, aminta ka rin, bareng dakpan. Tulisan ko wari. Inya dinatang kayong magdalang espada at palupalo. Tuturo ko aldoldo kin templo. At atsuko mo naman ka rin. Makanyan man, ko dekapan. Dapat panahon ng eni,
at upaya na ning karalumduman, iya ing matupat. Dekapde Jesus at delare king bale ning pekapun ding pari. Tikyan ning Pedro, dapot makarayuyang bagya. Mekyabe ya i Pedro, karing taong makapaturot king dapug agewara king pacho. Ikit na karin ning metong aipus a babay at pego masdan ning masalese. Kaybat nga naniting ipos, Kaya ba niya naman ng tao iti? dapot lingad na, nga na, Babae, kay man kakilala, ing taong sasabi mo. kay ba't daring mapila na pinandit, apansin ne, ning metong alalaki, at nga na kaya. Metong ka naman, Karela. Dapot, peki ba't ng Pedro, Sabi, nagkamali. kay ba't ng milabas, ning metong ayoras, peka timid na namang sinabi, ning metong alalaking menakit kang Pedro. Talagang kayaba ng Jesus itaong iti, uling metong yang Galileo. Dapot, peki ba't ng Pedro, Sabi, kubalo, sasabihan mo. kanita mo rin, kapang magsalitaya pa, tinilaw king tacho, melikid ya ing ginu, at linawene i Pedro. At aga na ka ng Pedro, ing sinabi na ning ginu, bayuya tulawok ing tacho, kingaldo iti, alingad mo na kung makatatlo. Linwalya i Pedro, at may nangis siyang kapait-paitan. Kabang insultuan de i Jesus, at pamalupalwan ding magbante, tikpande lupa, at sakare kukutnan, ngara. Sige na mo, ulan mo ulit. Miyayaliwa pang kalapastanganan, ing pinyabira kang Jesus. Inyang masala na, mitipon lo ring makatwanan ning balen, at ding pamuntok da ring pari, at ding talaturo ning kautosan. Ding sablang bibilog king Sanhedrin, at inarapde, Jesus, king karelang kapulungan. Ngara, Sabihan mo kaya kami, ikapin ni Kristo. peki ba't na? Nung sabihan ko, kayo naman maniwala. At nung kutnanda kayo, na kayo man makibat. Dapat manibat nga ni luklukya ing anak ng tao, king banda ng wana ni Diyos, amayupaya. At ding sabla, kitnande, Nung makanyan, ikapin ng anak ng Diyos? peki ba't na? Ika mismo, sabihan mo, king ako, yapin yan. Sinabi ra, tinalakadya ing mabilog akapulungan, at delare i Jesus, arapan ng Pilato. Pegumpisan ding inapag, ing galong laban kang Jesus. Ngara, Ara kamiya, ing taong iti. Susutsutan na lari ang kabalen mi. At pabawal na lang mamayad bis kayong emperador. At sasabihan na pa, ing niya mismo, ing Kristo, ing Ari. kitang ng Pilato kaya. Nga nang may kibat Jesus, Ika na mismo yung sasabi. nga nang sinabing Pilato, karing pamuntok daring pari at karing tao, Ala kung aka kita pami kasala na niting tao. dapot pipilit daw sasabyan. Inyang dimdam ng Pilato iti, kitang na nung tawya Galilea Jesus. At inyang abalo ng Jesus, iba't yaking sakop ng Herodes. Peparalane kang Herodes, aatyo kanita ka rin, Jerusalem. Metulayang emunano i Herodes, inyang ikit ne i Jesus. Dakal ne abalitan tungkol kang Jesus.
at malambat na neng buring akit. Panenaya neng akit gawang milagro, Jesus. Inya, pengot na neng pengot nan. Dapot, eya bitasong may kibad, Jesus. At syula ka rin ding pamuntok na ring pari, at ding talaturo ning kautusan, aalang tuknang king pa magbintang da kang Jesus. Inunsulto ne at pisunusunong Herodes at ding sundalos na. Pepasuluran deng malaimalan at binalik de kang Pilato at king Eldoita, mi kaluguran la ri Herodes at Pilato, king milabas, mi pagkamuala. Pepayawas na lang Pilato, ring pamuntok da ring pari, ding makatwanan ning balen, ampon ding tao. At sinabi na karela, De lumiyak king tao, king kasalanan na pamanyutsot kareng tao. Ngeni, sinyasot keking arapan yu, at tala kong ikit apami kasalan na kareng bagay susumbong yu. Agyang yi Herodes, alayang ikit apami kasalan na. Inya, pepabalik ne kaya katamo. E karampatan ing atulan niyang kamatayan, uling alayang kasalanan. Ipabarug keng lati ko, at kay bat ipabulos ko ne. balang piyesta ning pamaglagpos, kailangan king Pilato, mibulos yang metong apreso para karela. Dapot, kilisak dang agnan-agnan, ding dakalataw. Patay niya yung tao yan, ibulos siya yung balabas. Me sukol ya ibarabas, uli na ning kaguluan amilyari king syudad, at uli na ning pamakamate tao. Jesus, ya ing burinang ibulos Pilato, inya migsalitayang pasibayo karing tao. Dapot kilisak da, Ipakulik yung krus, ipakulik yung krus. nga ng Pilato karela, king katlong ulit. Bakit nanunggewa ng marawak, ala kong akakit asangkan bayang magdusang kamatayan. Ipabarug keng lati ko, kay bat ipabulos siya. O neng lalurang pekakulisak, king kailangan niyang ipaku Jesus king krus. At ing karelang kilisak, ya ing migtagumpe. Inya sildap ng Pilato kang Jesus, ing atol aadwanda. Binulos ne ing taong mesukol, uli na ning pamanggulo at pamakamate tao. At binyene Jesus karela, banggawan da, ing burirang daptan keya. Inyang delarane Jesus, bani pa king krus, kasalubong de, ing metong alalaking ibad king baryo. Ing lagyuna, Simon, tawya si Rene. Pinigil de, at pepapusan ning krus kang Simon, kagulutan ng Isus. Tutok yan de, ring dakalataw, Jesus, kabilang lakareti, ring babaeng manangis at managulele, uli na. Belikda na lang Jesus, at sinabi na karela, Anak ng babae ni Israel at Jerusalem, eyo ko tatangisan, intangisan nyo inke kayong sarili, at inke kayong anak. Tandaanan nyo iti datang ingaldo, nung sabihan da ke kayo, kapalad na ring babaeng baok, at kapilan man, ela mga anak, kapilan man, ela pepasuso. Karingaldo, daring sabihan ko, ding tao karing kim bundok, mga ragsa kayo kay kami. At karing bundok-bundukan, kambilan nyo kami. Uling ing makanyan, ing arapat da ring tanaman, potang sagiwaya. Nano kaya ing marapat, potang malangiya. At itla namang delang adwang kriminal, ban paten dang kayabe ng Jesus. Inyang miras la king lugal, amiyawas bungo, pinakure Jesus king krus. Pinaku dala naman ding adwang kriminal, ing metong king banda ng wanan,
at ing metong king banda ng kayli, nga ng Jesus. Igpa, patawaran mo la, uling erabalo ing daraptanda. At piparti-partira, ing imalan na king kapamilatan ing pamibagutan. Makatalakadla ring taong karin, at manalbela kabang pitoya-tuyare ding makatwara ring Hudyo. Ngara, pitoya-tuyariya naman ding sundalos, lepitan de, at alukan mas lamayalak. Ngara, Lungikapin ng hari daring Hudyo, ligtas mo yung kekang sarili. deting amano, makasulat la king kabuntukan na. Itiya ing ari daring Hudyo. Ininsultan niya naman ning metong karing kriminal ang makabitin. Nga na, Aliwawari kaing Kristo, iligtas mo yung kiyakang sarili, at pati na ikami. dapot, sebyanane ning metong ing kayabe na. Nga na, Ala na kang takot, King Diyos. Imparusang tinggap mo kapareho nening kaya. Matulid para kata ing magdusang antikaniti. Uli ning depat tamarawak, dapat ing taong iti alayang bitasang depat amarawak. at kay bat, sinabi na kang Jesus, Jesus, hemo ko sana kakalingwan, potang datang nakakingkerang kayarian. nga ng Jesus kaya, Ing katutuan sa sabihan ko keka, ngeni murin akayabed ka king paraiso. inyang magalas 12 na ningugto, meralumdum king mabilog a bansa, angga king alas 3 na ninggat panapon. Mila ko ya sala ing aldo, megabak ya king libutad ing kortina na ning templo. Nga nang kinulisak masikan Jesus, Igpa, karinggamat mo panabilin ke ing kakong espiritu. kay bad nang sinabi iti, may patludya inawa. Inyang ikit ng kapitan daring sundalos ing milyari, pinuri niya ing Diyos, nga na, Tunay yaping alang kasalanan iting tao. ikit daring taong makatipon manalbe ka rin, ing milyaring iti, at minulila. Durugdugan da, ligsarura. Ding sablang kakilala ng Jesus, pati na ring babaeng tinukikeya, manibat Galilea. Makatalakad lang, binang marayo. Ikit daiting sablang bage, milyari. Ating metong alalaking milagwan Jose, tawya Arimatea, ing metong karing balen daring Hudyo. Mayapya at gagalangan de ring tao. Kabilang yakaretang manenaya king pamanyatang ng kayarianing Diyos. Agyamang miyembro ning Sanhedrin, yanayon king desisyon da at depat kang Isus. Pintilane ipilato at inawad ne ing bangke ng Jesus. Inyang kildas ne ing bangke, binalot ne king ulas alinen at binili ne king kutkutan alinukog king bato epa bitasang may gamit. Aldo biyernis kanita at malapit nang mag-umpisa ing Sabat. Tinukila kang Jose, ring babaeng talatukin ng Jesus, manibat Galilea. At ikit de, ing pikutkuta na, pati na ing pangabili na karin, ning bangke ng Jesus. Kay ba't nanita, minulila, at megsadyang pabanglo at laro, para king bangke na. Migpay nawala, king aldo ning Sabat, antimo, inyuyutos ning kautusan. Lukluk tamo po at king kataymikon, migunam tamo king ebanghelyo ning pamaylasa at kamatayan ni Jesus.
ding palmeras. Ngayon Domingong iti, kaya kataneng bubuklat, yung paruminggo ni kaya katang pamigunam, king grasya ning lugod ng Diyos kaya katanga. It is the dramatic entry of Jesus into Jerusalem that marks the beginning of our Holy Week. Manibat nanding marano na la 6, deng anak magkanta nala, Hosanna, Hosanna. Ading tao papalalwal dala rin karelang palmeras, rin karelang olibo bilang tanda ng pamananggap na kang Kristo kay Jerusalem. Dapat, dating taong magdalang palmeras, pwede yung pulwal din palmeras yun. Then kaya kayong olibo, then kaya kayong palaspas at chulapuken. Pwede yung pulwal, iwagay-wagay yun na po. Nakal po, salamat. Ibabayo na po. Deng palmeras rin, mananasanang etala tatabilwan hangga king taulingok doon ng Vietnam. Tandano ning kasalpantayanan, kaya tang lugod at pamananggap kang Kristo. Pero deng muring tao nga reti, ang magdalang palaspas, tinanggap kang Kristo. Ilamurin den taong ginulisak, ipakuye keng krus, ipakuye keng krus. They are the same people in Jerusalem. Eh naman po dakal den tao kanita. Den tao magdalang palaspas, ngene. Otang mirasta ken Biyernes Santo. Anti mo itang ebanghelyo. May basa kay katamo. Kagum na rin kay katang speech choir. Ilamu rin yung taong ginulisak, ipakuye ken krus. Siguro ipilato atin yung dilema. Yung buri sabihan ng dilema, adwala rin pipamilinan mo. Pero ipinili mo, itang bagay, mo buri, kayong pilubluban mo. Ipilato, pengon nanay Kristo. At balo na kayong pilubluban at isip ng Pilato, alayang kasalanan ng taong iti. Dapat den tao gurguri sa klap, ipakuya kayong krus, ipakuya kayong krus. It was the pressure of the crowd, the loud shouts and the jeers of the crowd made Pilate decide against his will, against his conscience. Yung problema ng Pilato, yung dilema ng Pilato, kaya katamo yan man. Ni kay balo mo ining gusto o ining gusto, o ining dapat. Pero uling gagawan dangan, o ining kaugalian. Tayo tutok yan, yung kaya katang konsensya. Tayo tutok yan, yung kaya katang pilubluban. Ngaus na kanyan, tamala mo, bandwagon effect. O itang crowd mentality. Uli mo, dakala, deng burida makanyan, tukyan tala. Tukyan mo yung kaya pilubluban mo. Tukyan mo yung konsensya mo. Tukyan mo yung pilubluban mo. Because we follow popular influencers, detang ting viral content, detang mas mangye, o detang mas marakala sa sabyan. Pero nano yung sabyan yung pilubluban mo? May nasa yung konsensya mo, tahimik ya mo, o yung pilubluban mo, mas balo mo nung nanong gusto. Eta sana lalapit kayong Diyos, huling at itang kailangan. O titang panalangin. Pwede mo naman, lupapit kayong Diyos, po tang titang pangadi kailangan. Masakit mo, at titang problema, at titang kaligalingan, lupapit kayong Diyos. Dapat sana, it can go beyond our own petitions and needs. Sana, yung pamaglapit kayong Diyos, huling at titang relasyon kayong Diyos. It is an experience of a relationship with God. At kung kilalang taong lalapit sa akin, kapot ang atin niyang kailangan. At kung kilalang taong kilala na kamo, po ang atin niyang kailangan kaya ka. Siguro. Pero kasanting, nung ating kang tao, in relasyon nyo, lagpo siya kay pamangailangan. Kaya kayong pamikaluguran, pamiyabe.
Ateno alang pamangailangan, manalangin tamo. Lalapit ta kay Diyos. Neng kay po isipan ko, ot kadakal da rin palmeras, ot kadakal da rin bulong, ginamit tamo rin palmeras. Bali po, ating klaseng palmeras, house da Buri Palm, o kaya rin ang Arenga Palm, deni po, potang memungala, detang memungala po rin yung palmeras sa rin, detang Buri, yan po parang anggera. Pota pong memunga no po riyan, bali po, kay badang memunga, mate na lang. Potang balo mo, mamunga na mate na kanyan. Anyapin po, bala mo, Jesus makanya naman, yung may gimbiyena. May munga na kikayang tiro. May munga na karang kayang disipulos. Binyena na nga ni sarili na at kanita makasadya na yung mate. Nung napansin nyo rin palmeras, potang mapali kan talang mabiyang. Potang masakit kan talang masigla. Potang malangi kan tala mabiye at maging sagiwa. Sana makanyan mo naman yung kaya katang biye, kalupad rin palmeras. Potang masakit, giyang malangi, giyang mapali. Imbiyeta mo, lalo yung mas maging matingkad. Ngayon kaisipan ko, ikit yun na yung imahe ng San Lorenzo Ruiz. Piyesta na po San Lorenzo ba na September. Apansin niya yung San Lorenzo Ruiz? Look at the image of San Lorenzo Ruiz. Kaya katang martir. Mumunan diling martir. Nano niya po yung tatalnana? Nano yung tatalnana? Magdala yung palmeras, magdala yung palaspas. Bali po rin martir, ing meto nga simboluda, hanggang matela, dadala din karelang palaspas. Bali Pedro Calunsod, San Pedro Calunsod. O yan. Palmera siya naman, tatal na kay gaman. At nakala pa rin kaluwang santong martir, mete para kang Kristo. Yung simboluda, magdala lang palmeras kay Bieda. Magdala lang palaspas. Hanggang matela. May natili lang matapat. Eko pumimuha ka na ako na Pota naman yan palaspas tamang galangin. Kaya ba't tabilita na la, lakwanta na la, kaya ngisip tamod biye. Pota mas makatakot karas ng Biyernes Santo. Ngayon yung Domingo, magdala tang palaspas. Pepa bendisyon tala rin kaya katang palaspas. Magkantatang, Hosana, Hosana. Dapat karas ng Biyernes Santo. Dahil matamo, mitabili na yung palaspas. At kukulisak tamo, ipakuya keng krus. Ipakuya keng krus. Ngayon kaya ko intindihan no ba ng kaluwan tao, potang magkasakit la, may ka-problema la, o dumala lang kapag subukan, magtampo lang kay nga pong gino, mimuwala ka no kay nga pong gino, o pebure ng milyarity. Kapatid, isipan nyo, nung gusto yung gagawan nyo. Bakit? I-Kristo wariya may kasakit para kay katamo. I-Kristo wariya na pinusan ng krus para kay katamo. I-Kristo ay wari mete para king kaligtasan tamo. Kay ba't ika po ta magkasakit ka, may ka problema ka, muha ka pa kaya? Magtampo ka pa kaya? Kasimba, ka mga de. Binili mo na yung kaya kang palaspas, at ngayon kukulisa ka kay pilubluban mo. In Diyos ayan, eto to. Ipakuya keng krus. Mananasanang den palaspas, manatili la karenggamat tamo. Nagyang man literal, ken puso tamo't isip. Uling iti papasyag tamo, kalupadareng martir. At Yesus, yung simbolo na ning kaya katamong tagumpe, ning kaya katamong pamagbalik ken katapatan kayan. At ning kaya katamong tagumpe, ken harapanan ning kamatayan. Sundo tamo po yung kaya katang pamigunam. Isundo tamo yung kaya katang panalangin. Dapat bayo tamo po mag-prayers of the faithful at pasyaging kasal pandayanan.
at mo pong Fiesta Committee. Then katang Fiesta Committee, katang misa ngeni indak tala po. Sabihin nyo lang, Pader, malapit na yung fiesta, next month na. Pero magobrano po rin ni kanita pa. May kapilano pong meeting, mag-meeting kayo po balang biyernes. Kaya ba na ning misa, ang po itang Station of the Cross. Buri ko lang mo pong akilalata mo at burita lang tanggapan. Kabang mag-obra, susundo din yung obrada para kikatang piyesta at lagpus kikatang piyesta. Buri ko lang pong mayawos tagyo, metong-metong at lumapit lang kayo ng harap. Kaya katampong presidente ni Confred, sana lang po metong-metong dingi katamong Fiesta Committee 2025. Kagalang-galang ng Kura Paroko. Bilang manimuna ng Parish Pastoral Council, ipaintulot siyo pong ipakilala ko la ng committee king kapiestan ng Banala Cruz. Banakwada ng upayang mitalaga ng karelang katungkulan. Kimit mong dignidad at katuliran, king kasayuan at umedang dikilan para king ikaligaya ng Diyos kay king parokya. Among ipababaruan lang lubusan at miturwanan masolo ing karelang katungkulan o merang tikilan. Opo among, nung Nung makanyan, santalang talakat at munta, tunggal-tunggal, kingalapan ng altar, kingarapan da rin tao. Oreni po ring membro, Brother Johnny Garcia, talaka dya po. Brother Rico Malgapu. Sister Chona Malgapu. Brother Jerry Sigua. Marieta Sigua. Brother Jeffrey Ponce. Sister Teresita Cadro. Sister Ellen Ponce. Sister Aida Ocampo. Sister Corazon Perez. Brother Alvin Lakyan. Kaluguran kong kapatad, ikayo ding mayawos at may piling manimuna king kapiesta ng Banala Cruz kay katang parokya para king panyulong na at pamayubog ning kabaldugan ning kay katang kasalpandayanan king kapamalataan ning pamigdaon king kay kayong panahon karing kay kayong talento king kay kayong kabelwan sipagan banmayawos king kay kayong keng pamangailangan. Iti metong iyang amon kay kayo, uling ume kayong harapan ing may sabing obra. Dapot, ing kay kayong kapaniwalan at kapaniligan, ing eko mabigo, king kay kayong obra at kapibabatan. Bayo ko sumpa, buri kong pakibatan nyo la, mit mong katutuan, dating makatuking putang. Tatanggapan yung mong kababan ng responsibilidad
bilang miyembro ng Holy Cross Parish Fiesta Committee 2025 ating obrang umeyong dikilan. Mangako kayong maging kayadwangan ning panahon, talento, belwan at kapamilatan da ring paparatang ng piyesta ning Banal na Cruz. Pangako yun kaya kayong kapamintuan kanako, ngeni babiya kaya kayo, ingupaya dikil kaniting katungkulan at ulinita, dedeklarada kayong miyembro manimuna kingkatang Holy Cross Parish Fiesta Committee 2025. At ngeni, gampanan nyo ang sumpa makatapat bilang miyembro ng kingkatang Fiesta Committee. Muna ka kito. Tasya po rin wanan yung gamat. Ako, Johnny Garcia, mayawos at may pili bilang ketawan ng Holy Cross Parish Fiesta Community. King mitnong katapatan, kabanalan, at tetagan tatanggapan ke ing amon ning kasuyuan at awos ning pamangailangan agpang karing tuntunan ning kekatang kura paroko. Arapan na ning balayan ning Diyos, darawon ke at tatagulaling ing metong asagradong sumpa. Ing kakong panahon, belwan, at sikanan king yadwan ang kailangan ng kanakong kapibabatan. Para king ikaligaya na at ikapuri ning ginutang Hesu Kristo. Gino, sopan mo kami at antabayanan, yanasa. Dating kingkatang Fiesta Committee, ila po rin magsadya king novena. Kareng siyam Aldo pa magsadya king Fiesta. Magumsang May 2 hanggang May 10. Hanggang tangkapiestang tamo May 11. Sila po rin magumbirang pari, may umbira na po. At magsadya, Aldoldo, kay katamong pamag novena. At intang siya maparing maging bisita. Kay ba't po May 3, at intamong Santa Cruzan. Ila mo naman po rin Mika Committee tamo Fiesta Committee Santa Cruzan. At intang Fiesta Committee Novena. At intamo na pong Fiesta Committee Blessing of our konbento. I-bless tanya po yung kikatang konbento, kaya daratang bulan. At intamo namang Fiesta Committee Thanksgiving Night. Magpasalamat ta ka rin gasinaw kikatamo para magawa kikatang konbento, kikatang bakot, intapong public siya, magawa. At karing hanggang aluwang pegawa tamo, papapintura tayo po yung kikatang pisamban, bagya pong ma-refresh at maging bayo pintura at maging yang mas masaya. Ang poring kaya katamong pamagsaya kaya daratang piyesta dahil kaya tang Fiesta Committee ilang magobra. At itamo na pong Sabat, May 16, itang bengi, kat panapon ng gambing. At dakal pangaluwang obrang pagsadyanda. Buritala pong pasalamatan ngayon at pangadi bang maging matagumpe karelang pamag-serbisyo at sakripisyo kaya tamong kapulungan. Paliwatan. I will bless you.
At intapa po nga duwang member, mo po midatang, ni Dr. Jim Organo. Ang papa po'y architect Jerry. Ang pilido'y Sigwa. Chula, mag-meeting la po, mag-attend la pong meeting. O nangyaila mo po may kadatang keng atin lang their own reason po. At bendition ng tala po. Nung pansin nyo lang po, ating taga Deca, Our Lady of Lourdes, ating taga Margot, King San Antonio de Padua, ating taga St. Joseph Chapel, King Clark, ang po siyempre ating taga Sapang Batu, King Etang Parokya, palakpakan talapot, pasalamat. Ngayon po, isundutan na yung kaya katang Santa Misa. Thank you po. Talakat tapo. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring Mete, king Katlungaldo, sinubli ang mebye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka ring mabiyempo ang mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubridang mering mete, at king bie alananga. Amen. kaya benang Jesus, manalangin tamo, dumalan king kasakitan, ding sablang tao, atok lasanda, ing kapatawaran at bie. Nga tapo makibat, king balang panalangin, Ginu, iligtas me, ing kaya kang balayan. Itangan po. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, kaya kaming talapagligtas, king kasakitan at daralanan mo, king kaya kang pamaylasa, manalangin kami para kaming mamamate, king kaligaligan, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, ade kapando, anting metong akriminal, manalangin kami para karing atsu, king sukulan, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, agilutan ding matalik mong diling kakaluguran, manalangin kami para karing pepaimburisan da ring karelang pakamalan, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus ay narapda karing makatulira na hukum, manalangin kami para karing daralan kasakitan, pauli na ning kaya lang hustisya, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, bitbatan dot petungan koronang suksok, manalangin kami para karing sablang mi pasakitan, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, amamusan king kaya kang krus, manalangin kami karing anggang ebyasang bibata king kasakitan, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, ami paimburisan mamamate king krus, manalangin kami para karing anggang magdilidili king bie, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ginong Jesus, ami bangon iba't king kamatayan, manalangin kaming ipagdala mo king bie, at kapayapan, at pasubyan mi, kaya bemi, ngaming manigapu. Ginu, iligtas me, inkaya kang balayan. Ngeni po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Omi pa kung Ginu, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin. Biyeme kaya kami, keti, ing tinape,
ning pamanyubling mi atimbye. Alilan mo rin kaya kaming dalan, king krus, karing daklat na ning biye at ligaya. Manatili kang kayabemi, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
Manalangin kayo, kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan to. Tanggapan niya sana ng Ginoo, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Huwag paming migdalang gawan may sanang kalugod-lugod kaya ka, impamay lasat kamatayan ng Isus abugtong mong anak. Magdili-dili alakeng arapat. Dapat akamtan mi naman sana ingganap pa sakripisyo, inglugod at pakalulog. Iti adon mi kapamlata ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ko, ang timurin, iyat nayo ring pusuyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ding pasalamatan dahang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king langang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Bistaman alayang kasalanan, inami na ing kasalanan mi. Bistaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan, banikabos na kami. King kapamlatan ing kayang kamatayan, linupig na ing kamatayan mi. King kapamlatan ing kayang pamanyubling mebie, sinubli kaming mebie. Ulinita, kabeding sa Blancoro, ringangel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, kingalang tuk ng dampa, mamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay. Deta pong yung makasiklaud, kabitan na laring, walang tanggamat, malapit ka rin kaya katamo pong puso. Tunay kapin banaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang puming, pabanalan mo sa nareting ayon king espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katawan, daya ni Ginoong Jesucristo. Bayami daon kusang luping pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pepa salamat sa keka. Piraso na binyene ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting ka na akong katawan na may daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan king waning kalis pasibayong pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Yung daya, nimbayo talangang gantipan. Kami bubu para kaya kayo, para karing sablang tao. Bang may patawaran la rin kaya kayong kasalanan. Dapta nyo ite, bilang kapigaganakan ka na. Pasyek tayo po, misteryo ni Kasalpantayan.
Nyang ini kaganakan mi o ikpa, kamatayan, pamanyubli ng mebye, ning anak mo. Daraon mi keka, tinapin ng biye, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabaming pag-amuwa mo, tingi kami nga sanang may sulusulo king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, adi hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming kasalpadayanan, kaya lalong-lalo na king kaya kaming parokya, ning banal na krus. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukag ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Maustagin Diyos, igpa, king panalangin, likwan ng Jesus kaya katao. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos.
O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yan pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan bagari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sana kay kayo. At kaya ka, antimorin. Deng palaspas, simbolo nun ng kapayapan. Pota magdala kang palaspas, eka magdalang espada, eka magdalang pamalo, palaspas yung tanda ng kapayapan ng Kristong dinop king Jerusalem. Kaya tayo pakibatan, bengansa, kamwa, kempilubluban. King kapayapan ng Ginoo magdala, king kirakatang biye kapayapan, idaong tamo, king balang metong, kapayapan po kaya kongan. Dira pong makasaklaud kabitala ring gamat tamo. Malapit ng katang puso. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milala ko, king kasalanan na ningyato, nuwan na rin mayaus, king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming miglalang, kapamilatanan ng pamangan ng Eukaristiya, pinawi mo ing kaming danop. Ing kamatayan ng anak mo, pagkaluban ng kesa ng kapayapan, at patubaya na kami king kasalpantayanan. Mananasana king pamanyubliming mebye, di na keng kapibabatan, at tariana kami papunta king kaligtasan. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Lukluk tamo po saguli. Mika second collection tamo po ngayon para king alay kapwa, banwa-banwa, gagawan tayo po ini. Potang atin tamong palaspas. Then po maging offer tamo, maging pondo noning alay kapwa, Philippines, buong Pilipinas. And part of it, miras na po ngatang alay kapwa, Pampanga, king ngatang Archdiocese. Yan po yung ngatamong social action, social service funds ing alay kapwa. Apansin niyo po rin kaya apostoles, bilangan ko pa po tayo no labing adwa. Labila pong adwa, dati lang pong mag-nights, mag-serve. Ngayon ni level up la po. At absentalang pa si Bayo sumuyo, mag-serve. King paralan ng pamaging apostolet. Sana sunduda naman. Patabisa lang mag-EMHC. Bang ating susunod lahi ng kayatang parokya. Kadwa po, pasalamat ko karing kayatamong youth choir. Then pong charismatic usually, kaya beno pong Chincora, Hoy Paula. Malambala po mag-practice din nga na kareni. Halos memorize din ang relinyada. Ako po kaya memorize niya, sakap-sakap ko po kaya pamamasa ko. Palakpakan tala po rin kayatamong youth choir. Salakpakan. Next year, pwede ko magpesong makahirap ka rin tao. Baka nita kakakidala rin kaya katamong participants. Baka nita their presence will be recognized mo naman kayong pamamasada. Kadwa po, din kaya katamong fiesta committee at tila po kanya-kanyang subcommittee. Tilang kaya ba magobra, king liturgy, king finance, king documentation, king arts, king creativity. Atin pong subcommittee king novena, subcommittee king sabat, subcommittee para king blessing of the convento, subcommittee for the Thanksgiving night for our donors. Apo pa pong, pati ko pangakalingwan. Na? Subcommittee for sponsorship. Po? Subcommittee for Santa Cruz and Tangmitri. Danon tayo pong bagya. Ikikatang Santa Cruz. At maging, yan po marakal ngayon eh. Maging lang, sa 60 la siguro kanita si more than 100. Pero we will make it more focused na po. At kaiba ng second collection tamo po. At bendisyonan ko lang po retang EPA, may bendisyon na palaspas nandin. Po tating gising marano na alas 6. At pwede ko pong, may kapagyabe kitang prosesyon, bendisyonan ko lang po dahil kikatang palaspas. At yan ang umpisa na ni kikatamong maleldoy ni. Sana bukas, simbata mo po, at hinta mo pong reflections every day, Monday, Tuesday, Wednesday. At hinta po pong kinumbirang manaral kaya katamo, pero ako'y magmisa. Kaya ba't po king Huwebes Santo, Dakit, Cordero, alas 3, kaya takay pamilyada rin Nogoy. Kaya ba't po mong tataketi, tampamanos bitis, kareng apostol. Ang po yung tauling apunan. Kaya ba't na po nita, tintamong bisita iglesia, tangabengi. Kaya ba't po, Biyernes, at itang stasyon na ng Cruz, ganing Aldo, alas 5, mamsata po Deca, Margot, Ketty, dumalantag itang Little Baguio Chapel, may ka-groundbreaking la po, pagawa dyan naman kalalang chapel. At kaya ba't po mayari tayo ni more or less bandang alas 8. Itanggat pa na po Biyernes, alas 3, at intamo pong Veneration of the Cross.
kay ba't po bandang alas 6 at yung tapong prosesyon. Sabado, Black Saturday, maglinis tamo po, general cleaning, pang yung malinis kaya tapos sambat. Baka nito tambengi sa lubungan tayong sinubling mebye, alas 8, tintamo pong Easter Vigil, we will bless the fire, the holy water. Miminyag tamo po, pitula tayo rin binyagan tamong adult baptism. Nung ating pong bisang papabinyag kaya kayo, masaya na kong tanggapan. Potati kung kilalang bisang magbalik king kasal pantayanan o magbalik kayo tutong kasal pantayan. Masaya tala pong iagkat mo naman at tanggapan. At it will be Easter Sunday. Deng anak ngeni, deng Sunday school. No classes lang ngeni. Pero kayong Domingo at inalang egg painting contest of egg paintings. Tamo po egg hunting. Potang mag-egg hunting, tamo po mga sirala rin tanaman. Durutan daw. Pero po itang egg painting, karang anak, banta magilang creative niya po. At ready po rin katang makaparikil schedule and we will give more details about it. Po. Talaga tamo po at bendisyonan da kayo. In Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka ang timurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyo na ng po ng anak, po ng Banal na Espiritu. Amen. Din kaya kayong palaspas, eyula bibili hanggang biyayo. Kalupad na rin tao mi daon, matapat na kasalpantayanan, hanggang king kamatayan. Impalaspas, din pamananggap king Diyos, yan kaya katamong iulit. Ing misa, bidaone, pumetamo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pasalamatan tala naman po din ng choir por karayang pengarin po mituro karela. Palakpan tala rin ng Hosanna Boys and Girls. Malagap ko po sana kay ba't pang binindisyon di at ang aliwapang palaspas. Magparetrato tamo karing apostol, karing anak, kaming kanta, karing may masang ebanghelyo, ang po karing kaya katamong fiesta committee. O sacrament, most holy, o sacrament divine, All praise and all thanks be to you.